Pozdrav, šta se radi? Ultra ovdje. Pozdrav, šta se radi? Ultra ovdje i dobrodošli na novi video. Kao što vidite, danas igramo Counter Strike i igrat ćemo malo deathmatcha i u deathmatchu ćemo dosta pričati o nekim stvarima. Tako da, idemo se ravno ubaciti u to. I evo nas u gameu. I neki likovi ovdje pričaju. Nema veze, imiš metrola, super. Inače, kao što znate, već nisam dosta snimao na ovome kanalu, jer jednostavno sam oduzeo neku pauzu od YouTube-a sa mojim nekim problemima. I jednostavno sam odlučio, ajde, idemo malo snimati video danas, isto već ono dugo. I ovi mi likovi stvarno živciraju onda. Inače, oko edita, sada ćemo pokušati kreirati se malo više truditi, jer doslovno već dugo nisam vremena, duže vremena malo snimam i nikako da se potrudim oko svoga edita i tih stvari. I wow, viš me ne može trovat gadnje. I na kraju rulio, what the? Nema veze. Kao što znate, prije nekoliko dana je Valve izbacio novi update, to jest update, znači što su dodali novu mapu i novi case. Case je naravno Spectre, ja ga još nisam naravno dobio, ne znam ja mislim, stvarno ga da ga dobijem jer ako ga dobijem to je onako ok drop s novcima, ne znam sad trenutno kolika je točno cijena njega, ali znam da je zapravo ona mapa što su dodali je totalno bagovana. Kako da to kažem, ostavit ću vam zapravo dolje link u deskripciji pa ćete možda vidjeti video od Anomalija gdje je radio, znači gdje imaš game breaking glitch, gdje doslovno znači možeš se povedati na mjestu i hodat znači po mapi na vrhu, što je ono doslovno retardirano po meni, dok T-Site je doslovno znači stvarno retardiran, znači oni bombu, mislim bomba gdje je poantana, znači City side onak, ne znam, to sam nešto čito po tim grupama, kažu da taj site njihov, drugčeđeno taj site, ne znam sad da objasnim baš točno, da na jednome sajtu, znači kad T-site možda poenta bombu, City-u ne treba dugo vremena da dođu, znači prilike 5 sekundi im treba da dođu oko te bombe. To je poprilično meni stvarno retardirano u mozak, jer da Valve je napravio doslovno to retardiranu stvar sa time što je jako retardirano. I tako sada oni umjesto da popravljaju igricu, znači da banuju hakere, cheatere, smurfeve i to, oni sam još pokušavaju igricu napraviti gorom i znači pogotovo to gorom. Znači, a to je što je problem, znači to mjesto se neće uopće izgleda popravljati, što će iskoristiti se što će dosta ljudi koristiti, znači to mjesto, znači da se veru gore i da mogu ga koristiti, znači za njihove winove u kompetitivu i takve te stvari, što je po meni poprilično retardirano. Nije sad da ja baš nemam išta protiv te mape, ali doslovno mislim, to kad sam vidio, igrao sam možda i nešto malo na mapi i mapa mi je jednostavno možda retardirana, kak da vam ne kažem. Možda najgori update koji su ikad dodjeli u igricu i plus nisu ni testirali znači mapu, onda su radili ikakvi beta test. Za nju, oni su samo je izbacili to i to, što nisu provjeravali znači ni ta mjesta ni ništa. What the hell? Nisam ga ni damage, vidio sam krv. Nema sam ja ovo. Okej. Sve jedno.
fuck. Oj, AVP. Daj mi zezaš mišu, prestani. Pokušat ćemo da snimamo čak i neke nove igrice na kanalu, to jeste da snimamo možda Ark, to ćemo vidjeti. Ali to je pod velikim pitanjem, jer kao prvo moram vidjeti s nekim youtuberom, starime, uče rečeno Rikšaom, da bi će ono htjeti sa mnom da snima uopće Ark. Mislim ok, radi mjeni Ark sa igri, ono sa kompom, ali onako, ajde, ima ih malo problema sa FPS-om. Ali nije sad, mislim, to je ni problem, tako riješti meni. Koja kurva igra sa... Kako može igrat ovaj lik sa sa revolverom? Ja ga nema, pogotovo od mene ubiju, pres jebenice. Ma. Fucking hell game. Fucking hell. Inače, pokušat ću malo da, sad sam malo počeo poboljšavam se u Vegasu, je doslovno malo mi duže treba vremena da ja zahvatim neke te trenutke i te stvari, ali čak ćemo i pokušati da snimamo možda čak da snimamo neke competitive funny moments, znači radit ću solo matchmaking, tako da, ovo je kada mi da može. Tako da jednostavno da pokažem s kakvim budalama igram. Ako ste možda do sada niste skužili, možda promijenio jesam ime na Steamu, tako da možete me dodati ako želite na Steam, ali to je vaša odluka, a ne moja. Inače, ime mi je sada trenutno Paki na ovome i mislim da ga neću možda čak mijenjati. Ali barem ajde, danas sam napokon se ošišao, što nije baš bitno sa ovim kanalom. Tako da, eto, sad ćemo završiti i gotovo. Inače, hvala na gledanju ljudi, ako želite još vidjeti ovih epizoda, ostavite like, šarajte video i vidimo se mi ljudi u sljedećoj epizodi. Pozdrav! Što biti case? Neću nešto dobiti. Pozdrav!